Wapom etesen me do bo ade ase. Ese odi eda soronko se ache minu mienu. Wa wo hwe me no. Wona me kasa wo ho se me de Awurade ase. Ese odi enkwa ache me no na yesante atiasefo asase so na moja etwagu yemu se ntini ye kan se wo fie ka se Awurade meda wase ego enkwa ode amame sonko enye nyina na enya ne se ye obi wo sika sen obi wa ho de yesen enso oda hospital de bi krontimi enibi ye de fa machine mu ema no ansa na wotimi edidi bi nso so we wotimi bo banche ampese wotimi nya obenku na wadi bibi apebia wotimi edi Awurade ye da wase ene ensembe na etwagu sela ewo attention TV so ye mu PSC na natiri maji makunya kase attention TV so me ba pro ensem no egu ho se kuha ene ayi se oja no ewo attention TV so ene na ko eye mama Linda ensensem ye koso Reverend Obofour ene chese hwan Reverend Owusu Bempah ensemi chese asembia ba beto abonti wedi mu odin yankasa eye ho chese meti ye machim se ewim enti uti fia we de he hye sapo mu nsuo denden de nasam no te beka se na de na ekoi ene ye se uti wona konya bi wo ho na partner so ansa na wati ese ansem ese ne de ne ebejo ne de ebe fa wo ye mu no beka se yes bibi ekoso ewo oman Ghana kasa eya ko university me kan fo ko university de ya ma wo se ye ba be ko Christmas di mu buru hu bedi de se ekom enche wo da e ho na hu se ibebi na se koma do da ma wada abuada wini di ya bi se yes ekomo ya jankasa twa wani na behwe mubru hufo ai ba ko Christmas converse number na etwagu sa converse say Christmas bibi obenya bia fa edum ejanka ebedi edebe se ni umumu ni fa sa number na so fefefe atale bi a wahya wompe wakoto atale bi esin waye empabo bi converse say friend se wontimi mpo emfa mba ono aba beje ne fefe location baby a wo bia wo de frɛ University na University e ba beje de ama ane min do esuko ewo ensem na ekoso ewo oman Ghana munum na mama Linda de ababeto abonten afa eye Reverend Obofour ehu tese mama Linda ababede se Obofour ankasa we de hanu odne ensem na ebom no chese mu odura me kra me ntimi nka na I can't think for me dwe ho amente yase enti wo mienko na mo mienko tie dese a mama Linda obe dese eye Reverend Obofour so Reverend Obofour di bibia ba bonten enti den na Reverend Obofour e di aba bonten ti ama mama Linda aba be dese no enti mo mienko na yenko tie embra Kennedy was audio ya wakobo ya wa me na look like Papa Owusu Bempah di Obofour atem Papa Owusu Bempah keka Osofo ho asem a Kennedy o me na look like Papa Owusu Bempah ni pabonefo no atuma Papa Owusu Bempah kan yi Kennedy ne boni be ne wo wona na masofofo ni nyina so na keka mutibom ekira na Papa Owusu Bempah wo okira o papa friend say beduko bi ho okira na wo ha okira na wo obi nim ho okira na wo friend say Ebeneza ho okira na wo Obofour ho Kennedy wo ye ho ananse e na wo chi wo bia no aye ho ntakuma na wo sa gina tifin bopo enti se Papa Owusu Bempah ka cho se Kennedy tina faako se ka na wo pe efie na wo pa me Papa Owusu Bempah mesi fie ama na matoka mo adema Kennedy papa no ka bone ana wan ka bone because Kennedy why kra wonemu nyina ya Kennedy why kra okwa adwoa ho no akwakosia ho no akwa abena ho no akwakodwo ho no akwakwame ho no akwakwabera ho eye wanu aduane ntina Kennedy o pressa no enti obi ka to se Kennedy eno na wo sre no ewi aso sre abenya betet me moto a mame mo odwetira waka bone ana Kennedy Papa Owusu Bempah mo kan ye bone be ne woma enti Kennedy wa me na luku se papa de didi o mo konkonsa edie na Kennedy Papa Owusu Bempah kan no odue mu setra faako na me mo odwetire ye bone Kennedy adie chia wo adwoa adie chia wo akosua adie chia wo abana nipa ba akofo wa yo ho ate e na edi wasimi de na wo nwan saa Jobi ka cho se me antu biem excuse me tra faako na me ma wo ye bebe wo twa hododo pe wo ye bie na tina se na me fidi wa ka Kennedy asema Papa Owusu Bempah wa ka boni abema sesi a o ma Papa Owusu Bempah aye di pa bonefo wo sabi eni pa ni mu ama monye sa o
Se nipa hu ni boni amamo foso enye boni papa Owusu Bempah mi so ye too nice do won. O ye too nice do me ni wo but how ye too nice. O ye too easy to you can say too easy to connect and I can say. As I say abemo Obofour any papa Owusu Bempah say enye issue. Adentia. E go Obofour say so tere ba bi o. Na yiri Sierra ho aton. Na sumadwo no. Se awo Canada wako usu wako wu wada yesida no wasa epiaba edi audio se twam no be ka so tetena se na se bi wanu pepipi memma waduane hyem na da waka bone ana Osofo fuei enkola atwa mo ho ahia ya na begu mo anim ase o nipa atwa mo ho ahia ya na begu mo anim ase. Into the word of the Lord. 1 Kings chapter 13 verse number 1. 1 Kings. God bless you, youngest star, youngest Silas, Onyakopo Israel. Who killed a young prophet? Write it. Who killed a young prophet? Prophet Alex Nana Israel, a great musician, a great prophet. Who killed a young prophet? Who killed a young prophet in the Bible? Omaya de share me sama makwa ba e de ba attention TV so mo amukotie ne mama ne dansem a wo ye de be oka de bia me kama sem se ekwan no amfa wo fie wo se de be kwan no mutwen de etene papa na ekwan nye twafa wo fie na chese ejuri wo dan no he ne wa bansuru ne gu fo maka se ade na ba we ba bia dan wo hwehwe so wa be juri me dan na gu I would do Danny Goose saying, just what chuck when I'm not a toll fee and to Dana Pasca. Master, I'm for fear not for be feeling any panic complainers. I buy a bojuma. There be a dynamo ye, no more sinny ye, got an omay ye, and so now, dear bound for fear to the one no best so ye the bay. Oh, can ye, dear bay. A old day, now be seen some near the bay. Good. I am my Linda, a Reverend Obofour. A video I was what they are by 2 abonte while like video no a Reverend Owusu Bempah semaka or a Reverend Obofour they are by 2 abonte just say fa mu fie no enti wo se dan na nye de be enti mo abekasa ese ya de nti na Osofo Kennedy o de sa asem na de be aba abonte da bio se e fa wo fie a nka abekasa tena se nka mo ne firi ba ya nka abekasa tena na ewi ase ni obi de ye wa enye wo de no eya emfanye onyonko ene asem we ni efutu kakra me wa me de ema ye nyina na yesua bibia ye de be efiri mu ne se edan na fa ufia o se edan no he de betre ne kotwe efa ufia o se enye de be entine eye Osofo Kennedy nsema o de ebeto dane video a o de abeto abotine a ama nyina ene ya bede se be na me de eye efutu e de ama o se hwe ena okase o asem we die ene yemi nto no atwa iwe ne no abekofa fufuo ene e de atoa iwe mu ne nkwan e de begusu na wo kasa gbagbagba anya wuntin o ka obi de ba na won so wa de be ohun de wi a obeka se ne won so de ba amansan emfa fufuo ensu won fa nkwan muso ehun de yom bede se ensem na futu kakra ene me de emamo attention TV so no me de nyame ejaw mo am do ba mo piesie na tele makramo